Ko te umanga ngahere te tuatoru I tēnei whenua mō ngā mahi hoko ki tai. Tate ki te 30 ōrau o ngā kaimahi 9,000 o roto I aua ngahere, he Māori. Mā ngā niho o ngā mihini kani rākau pēnei I tēnei. Mā noana te ngahoro o te rākau ki te whenua. Me te aha, kāre noa I heke he wera. It's changed so much. Changed so much, everything's changed. Everything's all update now, compared to back in the day when it was, like it was manpower back in the day. Now it's all machines, all new gears. They're a lot quieter than they used to be. We've got a guy in our crew that he's been in the forestry from day one, and he's old now, and he's noticed the changes too. Just simple things like noise quality, exhaust systems on chainsaws, sharpening a change with machinery. He whakaaturanga me ōna mihini rereke atu ki ērā o ngā rā ōmua. E ki ana ko ngā taputapu tākaro o te ngahere. I kaore māma, he man's world, ne. Ke te mohi o te roto te ao Māori, ka timata te karakia, taino e te mutu mo te mahi. Te rā wā, ia mātawa e mahi hene. Mahi ana I runga I te roto te ngai. Te tangata tunu e mahi nā mahi, kāre te mihini e mahi ana nā mahi a te tangata. Nā, ko me ke rātau nei nā mihini nei, ko nā tangata kei nua te dāu tēnei wa. E ai ki ngā tatau, arā tatake ki te whāpiri o nā tāra te wārio o te pūtea, I roto o ngā mahi tau hoko me ngā whenua o te ao. O tira, kia hainara wātu. Tools change. A lot of things are computerised. It might cut back on our men going into the bush, but at the end of the day, it's all going forward, I think. Ka mutu tēnei whakaaturanga, a te wenerei e tū mai nei. Ko Hinerangi Goodman, mō te karere.